Osnovni problemi u pregovorima sindikata i uprave Telekoma su, kako to vidi izvršni direktor kompanije Slavoljub Popadić, neriješena pravna pitanja. Tvrdi da je poslovodstvo sve uradilo po zakonu i da situaciju može riješiti jedino sud. Zarade, kaže, ne mogu biti povećane. Imamo spor o povećanju plata u kompaniji u kojoj je prosječna plata 726 eura. Povećanje plata nije nešto što se odražava na jedan mjesec, 2 mjeseca, godinu. To je nešto što se dugoročno odražava. Vi jednostavno morate da budete spremni da u konkurentskom tržištu budete jedna žilava kompanija koja može se boriti na sve načine. Iz pogleda naših vlasnika mi moramo da povećamo efikasnost. To je fakat. I zbog toga nema prostora iz našeg ugla da se blanko odlučuje o povećanju plata. Popadić je optužio sindikat da kreće u štrajk zbog kolektivnog ugovora, a da pregovori još nijesu završeni. Tvrdi da je ostalo da se usaglasi još 10% tog dokumenta. Mi želimo da napravimo kolektivni ugovor koji je bolji nego što je postojeći. Ni na koji način ne želimo, niti imamo ikakav privid da planiramo smanjenje plata, otpremnine ili bilo kakvih stvari. Namjera poslovodstva je da se oko podjele stambenih kredita postigne dogovor prije nego bude otpušten 81 radnik proglašen tehnološkim viškom. Kolegama iz sindikata predložili naš model, novi model za obračun za podjelu stambenih kredita. Nikakav pisani odgovor nismo dobili. Obećali su da će oni predložiti svoj model, ni danas ga nema. Ako ga ne lansiramo i ne objavimo oglas do kraja mjeseca, kao što sam rekao, napravit ćemo štetu ljudima koji odlaze iz kompanije. Telekom ima duplo više zaposlenih od konkurencije zajedno. Popadić kaže da su otpuštanja neophodna da bi kompanija ostala konkurentna. Ono što smo mi mogli da uradimo kao kompanija i kao menadžment jeste da proces otpuštanja učinimo što je manje bolni. Što će reći da ljudima ponudimo odgovarajuće otpremnine koje se kod nas u prosjeku kreću oko 30.000 eura do 56.000 eura. Da im ponudimo i druge benefite tipa da za one koji žele napraviti neki biznis pomognemo kroz izradu biznis planova. Da im damo još godinu dana da koriste naše servise pod beneficiranim uslovima. Popadić je rekao da je obezbeđen minimum procesa rada kako bi korisnici pretrpjeli najmanju moguću štetu.